Haka sengi ke basan jong ka Commonwealth game kari India kala yo artli ki gold medal but artli ki silver medal. Way gold medals lawan ra ada ki Indians women's 4 team bala job ya ka low ball Persia ya ka South Africa da khat nyo la ka speu but kani ka sin ka maningkong bakari India kan yo Khur ya medal na kani ka judging le kai low balls. But gold medals ubaar lawan ra ada India men's table tennis Haka bakala job Persia ya ka Singapore. Leng bagi ki artli ki gold medal kari India kala yo Khur hadu kumba santli ki gold medals. Ya ki artli ki silver medal lawan ra da u wika bala job haka men's 96 kilo weightlifting final. But yo silver medal baar lawan da ki Indians mixed badminton team ka India mixed badminton kala yo ban Khur medals haka mixed badminton hadin kumba ar peu sau snem. Haka ski ka basan kari India kala yo santli ki gold medal, santli ki silver but lightly ki bronze. Barok ki medals ki long khat lightly. But ka Australia kadai ka ri ka bayo bunbha ki med haka bakala yo sau peu artli ki gold, lai peu artli ki silver, but lai peu artli ki bronze. But kala yo kumba shispa reutli. Bot sa ka England, lai peu tali ki gold, lai peu sau tali ki silver, ar peu ki bronze. Barok kalong pra peu reutli. Ka New Zealand lai tali ki gold, ka Canada katway tali ki gold, South Africa reutli ki gold, but ka India san tali ki gold. Haka sengi ka basan jong ka Commonwealth game.